Najveća online baza filmova i serija IMDb donijela je listu najboljih filmova u 2023. godini. Konačna lista zasnovana je na stvarnim pregledima stranice više od 250 miliona posjetilaca IMDb-a mjesečno. Ovo su najbolji filmovi u 2023. godini po IMDb-u. Na 10. mjestu je akciona avantura The Flash o omiljenom članu Lige pravde koji je konačno dobio svoj samostalni film. Svjetovi se sudaraju dok Barry Allen koristi svoje super moći za putovanje kroz vrijeme kako bi promijenio događaje iz svoje prošlosti. Na 9. mjestu našlo se novo remek djelo Martina Scorsesea Killers of the Flower Moon. Radnja filma prati pleme Osaga kojem je otkriće nafte donijelo veliko bogatstvo, učinivši neke od članova zajednice najbogatijim ljudima na svijetu preko noći. Filmska kritika je ovaj film proglasila filmom godine. 8. mjesto po ocjeni IMDb stranice pripalo je animiranom spektaklu Spider-Man putovanje kroz Spider svijet. Nakon ponovnog ujedinjenja sa Gwen Stacy, Miles Morales, bruklinski prijateljski nastrojen Spider-Man iz komšiluka, katapultira se u drugi svemir gdje susreće tim Spider ljudi zaduženih za zaštitu multiverzuma. Na 7. mjestu je zabavni horor Five Nights at Freddy's. Zanimljivo je što se mišljenje publike i kritike oko ovog filma potpuno razlikuju. Film je prvog vikenda prikazivanja u svijetu zaradio vrtoglavih $130 miliona, a budžet mu je bio samo 20 miliona. Na listi je još jedna animirana avantura, 6. mjesto pripalo je filmu The Super Mario Bros. Movie. Naravno, riječ je o ostvarenju inspirisanom popularnom igricom i u filmu pratimo Marija, Bowsera, Toada, Luigija i Kameka zajedno sa vojskom Koopa i Dry Bonesa. 4. nastavak akcionog trilera John Wick našao se na 5. mjestu IMDb liste najboljih filmova u 2023. Wick se u ovom nastavku suočava sa dosad najsmrtonosnijim protivnicima, otkriva put do pobjede nad visokim stolom. Mala sirena našla se na 4. mjestu, igrana verzija priče o djevojci iz mora koja zbog ljubavi odlučuje napustiti svoj bajkoviti podvodni svijet. Najmlađa kći kralja Tritona, Ariel, žudi saznati više o svijetu s druge strane mora, a dok obilazi površinu zaljubljuje se u poletnog princa Erika. Na 3. mjestu je još jedna akciona pustolovina, Čuvari galaksije 3. Nova uzbudljiva priča o zanimljivoj grupi neprilagođenih izgleda malo drugačije. Pretpostavljate koja dva filma su vodila borbu oko prvog mjesta, jedan od njih je Barbie, kojem je pripala srebrna medalja IMDb-a za 2023. godinu. Nije najbolji, ali je sigurno najzabavniji. Priča o svjetski poznatoj lutki punila je tokom ljeta kina širom Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Umorni od života u Barbie Landu, Barbie i Ken odlaze izvan granica svoje sigurne zemlje. Najbolji film u 2023. godini po ocjeni najpoznatije svjetske internet filmske baze IMDb jeste remek djelo Christophera Nolana, Oppenheimer. Epski je to biografski thriller zasnovan na biografskoj knjizi Američki Prometej, objavljenoj 2005. godine. Film prikazuje karijeru američkog teoretskog fizičara J. Roberta Oppenheimera. Fokus priče uglavnom je na njegovim studijima, njegovom rukovođenju projektom Manhattan tokom Drugog svjetskog rata i padu u nemilost nakon saslušanja pred Senatom 1954. godine. Da li se slažete s ovom listom? Da li biste vi dodali neki film u top 10? Ali pazite, neki onda morate izbaciti. Pišite u komentarima. Pogledajte i naše ostale videe o najboljim iz 2023. godine.